Yüreğim alma, görüntüsü kırmışlar, sözü kırmıştın. El altında yakılma, erkek yakılma. Görüntüsü kırmışlar, sözü kırmıştın. El altında yakılma, erkek yakılma.
Gümül canlar sesim gümül ağlar Hadi öpülür olsun Aklılar seni Aklılar seni Aklılar seni sağınar Cerimden gittin alışta Cemiş böbekin alışta Karanın gözlü görünür Karak görüzüm Karak görüzüm Karak görüzüm Gezirim Tağdırga artık gezirim Nasili başka sizirim Keçikti üşülür Joluksam demin Joluksam demin Joluksam demin Gezirim Almalı başaklar Ay kimin gündüz bağı var Akırı kölgü kondusun Akkular seni Akkular seni Akkular seni sağınar Aylanır gölgü kondusun Akkular seni Akkular seni Akkular seni sağınar Canım
Basına kalktı
Basını halletmez, gözünü kavuşetmez. Ömlerim kırılır, çakıra çaylarını. Tatlı kuşaşkan, tatlım baraslı, atımın aynalı. Lay 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 lay, lay 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 lay, lay 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 lay. Lay 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 lay, lay 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 lay, lay 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 lay. Atımın aynalı, atımın aynalı.
Devini bayrağa, devini sarığa, Zayolo çalmış geldi, Jastıke salaka, Jastıke salaka, Bundan bir Haydasın sen, Açılgan
Suyun duran yerdeki dumanlar, boynundaları yarı yarılarday. Oğlanlarayman, kıyıdalık çarşı yürü kurbanlar. Çok kıyıdalık çarşı yürü Suyun duracay gönül doluşur, bulbul sayray kullarına konuşur. Özümden korkuyorum gelir, unutmasın handay gündür olur, unutmasın handay gündür Seni aman aman gülüm karanım, nesin için ağlar söyünür, nesin için ağlar söyünür. Seni aman aman gülüm karanım, nesin için ağlar söyünür, nesin için ağlar söyünür.
hoş bol emin, algan jarın kutlu bolsun. Yürgünceğin bakın menen şana dolsun. Мына бүгін біз Қызылкия шаарынан, Баткен обласынан келіп отырабыз. Ордолу Ош шаарында тартылып жатабыз. Біз ушул сырдуу таланттуу группабыздын атынан өздүк жеке концерттерибизди бердик. Ошондой эле бизди тартып, бизди ушул жарыкка биздин ырларыбызды чыгарам деп мына бизге кайнекей ушул кыздарга, ушул силердин ишиңерге ийгилик каалап кетебиз. Ден соолук каалап кетебиз. Дайыма жакшылыктарга келип, бизге окшогон апаларды, энелерди тартып кетип тургула. Бизде алды 72 жаштан арты 70 жаштан айымдар бар. Ушул байчелерибиз келип тартылып, ушу силердин атыңарды укканда сүйүнүшүп келип, силерге чоң рахмат, ишиңерге ийгилик каалап кетебиз. Биздин ушул группабыздын атынан чын ден соолук каалайбыз, дайыма өнүгүп өсүп жүрө бергиле. Мына бизди бүгүн Борбордук телеканалдан мына канекей келип кабар берип калып, кичине бир ушундай жолугушуу кечеси болот дегенини мен Сырдуу таланттар группасынын музыкалык жетекчиси катары барды группамды чогултуп, бизде бар бир катышып келели, көптөгөн конкурстарга катышып атабыз. Ош телевидение, Баткен телевидениясы жана башка конкурстарга Бишкектерге чейин барып катышып жүрөбүз. Мына бүгүн насып экен. Рахмат канекей сагадагын иштериңерге. Борбордук телеканалдын бардыгына чыгармачылык ийгилик каалайм. Аман болгула, тынч болгула, иштериңерге ийгилик болсун.